bafethu useqopha umlando uKhuzana uMfokaMpungose-ke laphana-ke ukusho kanje uKhuzana lokho ekhasini lakhe-ke emva kokuba-ke ingoma yakhe-ke ethi Angidlali Ney'ngane-ke ihlanganise-ke u-100,000K-ke laphana-ke viewers on YouTube-ke iphinde-ke ihlale-ke ku-number 1-ke laphana-ke kuma-South African iTunes-ke le ngoma bafethu ino-6 hours iphumile i-album yonke ephelele na-19 track kodwa-ke yona-ke ibe-ke isiyiqhwakela-ke laphana-ke uKhuzana-ke ubhale-ke amazwi-ke laphana-ke waveza ngokusobaca ungowokuqala-ke ukuthi-ke enze u-100,000-ke laphana-ke viewers-ke in 6 hours wathi-ke umlando-ke loyo mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo mbola samakhaya-ke ngikholwa ukuthi-ke uyayibona-ke nanenkulumo-ke kaKhuzana-ke laphana-ke phezulu-ke laphana-ke uthi-ke le album yakhe iphumile nje 6 hours 100,000 bafowethu bayayidlala abantu ingoma kakhulu ku-YouTube okukhomba khona ukuthi-ke bebeyilinde ngamehla abomvu-ke le album ikakhulukazi-ke ama-Blue Nation-ke okuyisizwe sakhe-ke asiholayo-ke laphana-ke sazi-ke bafethu-ke ukuthi iyozala nkomo njengoba le album phela iphume ngo-2 emini namhlanje-ke laphana-ke ukuthi-ke kuyosa kunjani njengoba siyazi ukuthi amabhenki amaningi asuke asebenza-ke emini-ke laphana-ke manje ntambama-ke ziyakhala ngempela abantu bayidlala left and right-ke okuyinto le enhle kakhulu-ke njengoba sazi ukuthi umculo bafethu-ke ama-CD awasatholakali kanjalo nema-USB asenqamukile kodwa-ke sezikhala nje ku-online kuphela siyancoma bafowethu siyanconcoza kuwo wonke umuntu osupport amaciko akithi siyisiqiniseko SA Media nangoKhuzana-ke aziqophela-ke umlando-ke le album yakhe iphumile-ke kusomlando oqala-ke lo kule album entsha ayikhiphile asithembe ukuthi-ke kuningi okusazovela ngayo okuhle-ke okuqhubekelayo-ke okuya phambili njengoba-ke sazi bafowethu ukuthi uKhuzana-ke insizwa-ke ephusha ngamandla-ke uma iphusha umsebenzi wayo-ke laphana-ke yenza sure ukuthi-ke iyabaphushela abalandeli nabalandeli bamphushele naye bafowethu injalo-ke indaba engikuphathele zona la kwesiqiniseko SA Media muhleli khona la ekhaya ngiyakuthembisa mbukela samakhaya usazothokoza usazoyithola zinjalo ngishabe zincane zinkulu kodwa ngiyidedela ngothi lwazo awuphinde uhlale nje khona la uma kukhona okunye futhi ngizobuya ngishesha nginjalo abalalayo bafethu balale kahle nabaphumule kahle ahlangane kwezinye engizokuphathela zona.